apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di ko nam itayan, Marimilan eh. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag intun umay asaba dumare. Kat, Ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti sagana mi apagsasangwan tayo. at dapay kwartayo, Maray. Si kakit dimot mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya, agrigri ka? Ah? Saan makidi, Maray? Saan akas tati kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang ti imbaga. Lawlawag nga minatap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la amaamuan no sigurado ka di dayta, Maray. Wen, siguradon mare. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto ah. Siyempre umayak, Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di nga imbakeng ka nagtipid tayo, Mila ni Bakay? Ay nawaw, apay akas tamanan ti ibagbagam si ka Fortune. Apa akas di timbagam iti kumarem? Adda ka di dakas no imbita ak ti kumarek lakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wen angam saan pa nga rod asigurado ti budget? Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wen nga madupay tinas ka na bayatan tabakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kundi agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Na, saan ni nakasapulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. No aggastos kay ti kwarta, kaslabak nang ka. Nalipatam samot asaan da kaaputot ti kontraktor. Ayawanin ti ado asao. Siya kun ti makamo. Agbiro kak itinalaklaka tapno makatipid tayo. Daytoy lang ti disenyo akabailam nga aramidan, Gina. Mabalin mate customize, ma'am. Mabiit lang, tadda ipakitakan ka. Sige lang, ma'am. Kita am daytoy. Wow! Mayat te kulay kan disenyo te cake, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida ma. Kan sigurado am amasurot ti disenyo akayat ko. Jak kayat amadismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, wun gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapol ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo daktal tiket nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Isuan nangin namat. Ni Melanie magyay kinasaritam Gina anak kaw. Uwan tatang. Agpaaramid kano iti cake para iti kasangay ti anak na. Anya? Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang? Agpaaramid iti cake kunak. Nangina ti cake akayat na tatang. Kat medyo madanaganak. Ay nawaw. Anya kung matipagdanaga manakaw. Ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Daytang agpay so tirigat na no saan pa'y amabayaran ti order. Nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidan ti pagdandanagak. Ay nawaw. Anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pangaasim ta usaram ta common sense mo si ka Fortune. Na, Kas makita mat, makanda kita, pang pansit, pang makaroni, kandad dumapay. agasim man dagito ginatgatang mo. Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Manu ngayon tinabati ti kwarta nga intid ko king ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw. Daytan ti bagbagak Melanie.
Hay, naggastos ka, kasla kabak na. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawam dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngamnoan niya ti kabalan tayo, isu ko mati maanusan. Saan tayo mat anaggapo iti pamilya dagiti kontraktor. Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabas ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kasjay Milan eh. Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mat nga rod abak nang. Apay adi mo maawatan day ta ayan. Ay nano awan tinasaya at niya ibagam. Aguli magkan. Papudutan man ngamin ang ti ulo. Anya ngay mare, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunyag. Un mare, apay ko maasaan. Ah, awan mo kidi mare. Aywan gayam, amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Adu tinateng ije balay. Saanin mare, ada ginatang ko di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam mare. Okay lang mare, adamit kit iti kwartami. Ah, Apay akas ta ti reaksyon mo mare. awan mo kidi mare. Sayang, no nang yigak ko maidi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kumaitinateng. Si kakit di mo't mare, di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan, ada kwartami. Kinapudno na, nakasagana aminin mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta mare. Kasla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti bayad ti cake nga in order mo bakit? Di mon saludsuden no mano. Adun tumanin ti saong ditano ko. Ay nawaw, dahito ilaangan tinabati a kwarta. Na, 500 laangan? O na, tabinayada kung dagiti rumbang ang mabayadan. Kurang day ta. Mano ti kurang? Ribo ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitarak. Diyak ka ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Na nakataggastos nga makapabanog ti agsapol. Anya nga rod taramida. No saan pa yan naramid ti cake? Ikarsel mo. Agraraman kan tumot ngamin nga agorder iti nangina. Kat amumot nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Milane. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti kek nga order mo. Sorotan nak, taada ti order yu uje kusina. Dayta, ma'am. Ay nawang, ayan nga ti free a cupcake. Free cupcake. Wan, ada ti free a cupcake saan aya? Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo. Ada dagiti nag-order kan ka, kat ada ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yu ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matadi mo yung bagbaga? Ti amok akat. Amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yu. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangin na ti ingredients. Kan jebanuk ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas ay cancel yulatan ti order yo? Isublim ket ti kwarta. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Ha? Awan mo't gayam ti free cupcake ti order ko? Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti luklukwam, ha? Anyati ko na panakaw. Di na alahain ti cake nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay nawaw. Kasano nga rudin dayta? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat ngamin ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kasla basol ko pa di. Dayta kik ngay. Ano sak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sabale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Milane tatang. Sa bagay Ano samlaagan nga ilako iti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan Ipost ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, mare. Awan nga rod, mare. Ay nawaw.
Kunak man no ada ti in-order mo, Mare. Ada, ngam in-cancel ko, Mare. Apay ngay. Saan ang mabalin ang maamuan na anas shorty kwartami? Sigurado ang katawa anak mo ko. Okay kalaang ka di, Mare. Di ka matan sumumpat. Ah? Ay, kwa, kastoy ngamin, Mare. Maditilasa tikik. Madititimplan, iso ajak innal. Ni, sayang mat. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan ko kadag iti bisita mi tikas jay amakan. Ay, sige Mari panawan ka man pa'y biit. Abdala-alaak iti siled mi. Umayak man manang Gina. Si kamat gayam anding. Anya ti masapul mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang. Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabuati at 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agya manaklaw nay Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milane, kundi order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanya kat madikano ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano ko maama di tilasan na, kat no di na matrina manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga deji agayam ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pay. Apay mat akas jay Mare? Ay nawaw, ti anya anding. Rina manaktikik nga order mo kini Manang Gina. Ginatang ko ti 1 layer, kat naimas mo. Ti kunam kanyak, kat maditilasa na. Ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay, Mare? Unay mo tinday di Gina. Nagistorya pa'y lang. Nangagmot imbagak, Mare? Awan laang ti free cupcake, in-cancel mo mo't adagusan. Ay, siyempre ti amo, kat adda na yun na a cupcake. Iti kinangi na ti magatgatang ita, saan ang mabalin ti free, Mare? Unay kan, nangina nga tapiman ti ingredients, kan di banugmot piman, aji na nga ramit. Ay, naagtal na kan, Mare. Amok adinak mo't lang maawatan. Agtal na kan, taamangan no aga patapay. Day tatijak kayat iti may sa atao, Mare. Kat anya ko maitangay. Anay ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibain. Siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't naklaan nga ibabain. Para lang iti cupcake. Ay, jak amukang ka. Si kalangaruti ada basol na. Si kapay ti siguro ita. Maminsan pa'y nga damang ko, Para dayta iti panang kabil mo kanyak itay. Nuawanan ti bagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuwang ka siguro iti libre, iswa kasta ka. Ammom anangin na ti ingredients. Pre-cupcake pa'y laang matisang kay bagam. Basan mo matlang, Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimplian abanag. Masapul pa lang, nagkinabil kayaw. Bimalasak lang katatang. Masapul ka di abumalis ka. Deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya. Siyak tinaagrabyado. Nga maisukid di tikas di ti ugalin na. Ikaw man tarupam. Dinakpakadanagan tatang. Okay aklang. Inaramit ko tikas jay tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw. Nan ano tapingping mo si Camila ni? Kas makita mo, 5 baga. Iso nga road. Apa yung 5 baga? Basol day di Gina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga burot ti darak numapampanunot ko. Apa yung kasta? Amangan mo no siguro nga ngamin man ni Jai. Iso kinabil na ka ni Gina. Ay, no. Talaga lang ang atang sit day di babae anya. Among bakit?
No nasayat kay ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray? Siguro ka kanumot anang darup kini Manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan, Maray. Diyan akong ilibak. Isu lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumur aginggat kay kayat na. Sikati ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunam. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga eh. Awan ano kas dati ka panunutan, Mare. Si kamot lang tinakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, alawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan da ita nga issue. Kasta agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaruno. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay, nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asik siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, an-anuan nyo dagiti natangain sa ko yun, nanang? Itad ko kada femlaken glain, tapno saanan nga iso payagatangan da. Mailaok iti pansait no kalaysada. No kasta, agkalaysadan? Wun ka numaut. Nagdaton ni Glenn kanyak idikat. Anya kumaita no nagdaton kun ka. Awan mo't kit di, nanang. Nalagip ko laang. Saan ko nga inaklon idi, ta saan akasken kwa na ti type ko. Kontraktor ti kayat ko apakiasawaan, saan kat a construction worker. Gaputa construction worker lang ni Glenn, kasta ti bagam. Kat numad, nanang. Ay nawaw, saan apang construction worker ti kastoy akinapintas ko niya? Pang kontraktor ti kastoy akinapintas ko, nanang. Da kayo kit di mat. Ay, aglisi ka man kit didita. Nagadula kit din nga amom si Copperline. Mga sawa mitgaya may ni Glenn, linda ba kay? Wunla kay, ni Pemla mula ang akalugaran tayo ti asawaan na. Ay, sayang day jay. Anya nga ron ti maaramidan ta, kat saan mat kano nga iso ti type ti anak ta. Saan kano a construction worker ti kayat na pakiasawaan. Kontraktor ka na lakay. No di kita graraman day ta perlin Nay, mangmangag ko man ang tinagan ko Adda ka di man ang ti inaramid ko, tatang. Agraraman ka kanaw kunan ni tatang mau. Ay nawaw, kasano ko nagbalin nga agraraman da tao? Hey, agraraman ka makasawa iti kontraktor. Ay nawaw, no makaasawa ak iti kontraktor, awan ti daddo maamairanod no di da kayo matlaang. Ay unay kayon ay tatang. Nay, si kamat gayam day ta, femla. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka? Anya day ta, Perlin. Makikalay sa ka, iti day Glenn? Wan,
Apay ka di. Ay nawaw, anya launay tinagustuam iti dadya a construction worker aya. Ay ayatek ni Glenn. Ay ayaten mi ti tunggal maysa. Adda ka di parikot. Ammom ka di, nagdaton ni Glenn kanyak idi. Wen, amok ti may papan iti day taabanang. Nasaya at mo't nga rod. Isu asaan ko nga inaklon, tadyak kaya ti construction worker. Katsi ka, makikallay sa kapay gayam ken ko ana. Okay lang ang kanyak ti construction worker. At least, adda trabaho na. Saan akas iti dadduma dita atambay laang. Sa bagay, talaga apang construction worker laang ngamin tapintas mo. Ti kayat mo asawan. Pang kontraktor ti kasta kinapintas mo. Katuan mat. Ay nawaw, jakamukan ka. Ay, agraraman launay day a babae. Naputot mo ti ulo mo. Apay ka di. Marurudak ka dagiti tatnao akas ti ugali na. Asino ti dakda ka matem, femla? Day a perlin kunamlan asino akapipintasan mo. Anya? Ipanakal na pa'y anagdaton ka kanukan kwa na iti. Agraman di banag. Katuan. Ay na, no siyak lang amang pampanunot. Blessings in disguise ama ko na, ti panang basted na kanyak iti ngamin. Nailisyak iti babae asan ama ikari para kanyak. Kasta unay ti pananguyaw na kadagiti construction worker. Ipanakal na pa'y apang kontraktor ka no, ti kinapintas na. Para makita, no adda ti kontraktor, agdaton ken ko na. Apay adi ka pa'y lagsagana dita si Kaperline. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Kasardaglen ken femla ita. Di ka mapan? Saanan? Da kayo ano kayat yun di mapan? Ngam no siyak, maturog aklatan. Anya? Didak pakibiyangan na nanang, taituloy ko ti maturog. Ay unay ka na nakaw. Ay na, agsaga na kay kid din, tamapan kayon. Saan akom conformity bagbagayo dita? Ni Perlin nga iba kay... Saan kanumot nga umay lakay? Ay, daw. Apay ka na kung asidaglaing mit ditaw. Jakman amo iti anak ta. Mala, mayabaw, no di na kaya ti umay. Anya nga ita nakapaperbag nga imit mo. Regalo lakay para kada femla ken Glenn. Naimbaglaing, anta napanunot mo ti mangtag. Una, idi pa'y napalabas alawas nga insaganak daytaw. Agdirityo ka nga ruday, iti ayan data itid mo ti regalaw. Siyak mate, tumulong ak ngaglutaw. Agkuyog tantong agawid di ka pumampano adagaws. Urayan na, tapno adda kadwak nga agawid, kalpasan ti pandangan tayo. Kunak laki, di no nakaturog kan anak ka. Kasano ko makakaturog da tao kat nakapigpig sa ti music da di takasaran tatang? Kagangay na at madamati sa alada. Hay, sa anak kit din na makaturog. Ano sam tano si kanto matagkalay sakit pagbigyan da kamay. Ewan kaya, kanya mo ti plano. Kaano ka ama ki asawa? Awan pa'y mat kontraktor ko tatang. Na, masapol ka di aya akong traktor. Ni tatang mat, kontraktor mat ngarod ti kayat ko. Kita anak mat tatang. Saan basta-basta ti kastoy akinapintas ko anya? Hindi ka kaagraraman Ulitak manen tatang. Saan akinaagraraman dayjay? Libre lang mat ti agarapaap. Katsyak, arapaap ko ti makiasawa iti may sa kontraktor. Ay, talo atawon manen tinapalabas. Duamot pi manen ti anak da femla ken Glenn. At damutan ti dua nga apo ko ni Mariisang. Katsyak! Ay nawaw, pasagidan dakman ako na ako, nanang. Anya ti planum aya perline, kaano ang makiasawa ka? Aguray pa'y ngamin ananang. Awan pa'y nga rod tinamamok a kontraktor. No apay nga minamasapol a kontraktor Ay kat syempre mat ananang.
Narigat nga tati makiasawa iti construction worker laang. Ay nanakaw, di ka kuma nagpili-pilay. Ang mga no iti kastangar aramidom kat mabaakan kan. May mayat ti mabaakan, ngam ti makaasawa iti construction worker, anya? Ay na, di kag dardaraso daws. Ang mga no pagbabawiyam to, dagita nga ibagbagam. Ay nananang, no saan mo't lang a kontraktor ti pakiasawaak, uray awanan makias-asawa, nanang. Awan trabaho ita, saan ka di lakay? Awan bakit? Pag inanaak man, Mike. Mabalin ka di asikapay laang ti mga awir ka dagiti ubeng. So di no ti papanamaya. Mangisursurak iti nateng lakay. Isupay kumamot day jay ano magatang. Isupay ang maisukat iti bagas. Mabalin lang tamit. Kita mata di ka unay umatayo. Wen, Agsagana ka nga ruday, no kastagaan ti planaw. Siya kung di makamu katagitan nakta. di gusam to idawan. Uy, bakit? Aywan gayam lakay. No umay ni nanang, pakibagam kan kwa na nga alaan na tapayong da binulod mi idi na minsan. Ay nawaw, anya man ang tabi nagkat mo si Kafemla? Natang samot dagita. Wen, gumatang ka man kit di tapno maksayan. Hay, kaasi kamat. Anya? No inaklon ko ni Glenn idi, ay awanan, kastagayam ti pagbanagak. Aglaklako akmat siguron itinatang no iso tinakiasawaak. Naimbaglangan tadyak inaklon day a construction worker. Awan ka di tinasayat nga bagam. Tunggal masabat na, pananginsulto akanayon timang mga kukan ka. Amala, lakwan naklatan iti okrano at dapay nabati di tatap no awan mo't may bagbagam. Diyak kaya ti kasta pananginsultom kanya ka, tapno ibagakan ka. Uray construction worker laang ni Glenn nga asawa. Responsable day jay. Di na ipalubos nga agbisin ti pamilyami. Di ta ka man lang, makadadaol kay taldaw. Nalabas betan day ta panagniw-ngiwat mo. Ay nawaw, at da kayo matgayam di tatatang. Itay pa nang ikaw dagitin sa usawang mo kin ni Femla. Ha? Ay, kwa tatang. Kontrol mamit tangiwat mo. Pudno matin bagak tatang? Di mo amaw nga niya ti masakbayan ti tunggal maysa. Agparunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Di ka agdardaraso daws. Di ka mabutang, no agbalatik tuking kadagita ka ipagbagam. Uyaw ka nga uyaw. Aging gaytawang ti kontraktor ka ipagbagam. Addanto ka di tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam addanto. Maamamok to matlang ti kontraktor a para kanyak tatang. Ay na, magagara na klaw na yan. Kalukuan mo nga ubeng. Asi dumit ti kontraktor amayat ang mga sawa king kangay. Sapay kastamit ti ugalin. Aglablabos mo't day di Aprilin. Ape man bakit? Ay nakastalaunay ti pananguyaw na kanya. Kadata, lakay. Ti kina-construction worker ko kadimana, hindi makagapaw. Wen, lakay. Di mo latan ni kaskaso. Ibaga na no niya tiket na nga ibaga. Di ka agpa-apekto bakit? Tinapatag at naragsak ta. Naragsak ti pamilyata. Wen, lakay. May baglangan. Dasan nga iso tinasawak. Nariga lakit di timadan itasawa kas kengkwana. Iti kas tagalad na. Ang mga nuuray construction worker, kat awan mayat amang ikalay sa kengkwana. Kontraktor ka nung arud ti kayat na. Ewan, ano dati kontraktor ang makayat kengkwana? Pada, marigrigat lang. Tilaan ko manasayat nga ugali ti bumawian na, ngam di na pa'y maaramid mat. Ay, nawaw. Makiasawa manan ni Isabel agayimaw. Amok day ta nanang. Kay si Kangay Mat, manu atawanan tinapalabas. Ay nawaw, di kay agapura nanang. Addantumot Kaano nga raw, nalipatam ka day at 35 years old maun. Hay, Ni Jerry ka ngagdatdaton kan Kangay. Di mo kayat day chay. jak kayat day jay nanang. Anyan tulangan ti pagbanagak no iso ti maasawak. Di aglaklako ak tumat iti balot.
tinapatag legal at trabaho. Ay, saan nanang? Sa anak akas ka ni Fem lang nga oray asino laditan. Adamot standard ko ano may papankan ayat nanang. Talaga a kontraktor laang tikayat ko. Awanan sa balipay, period. Anya tiyar aramidin ni Perlin iti sirok ti mangga. Kasla na unag mo ti pampanunutin na lakay. Anya wow. Apay kalumay. Pinagsasawak ngamin itay. Anya. Iti anyaga po a pinagsasawam. Wen atag lablabos tingiwat na. Agkasarma na ni Isabel agayam na. Katisaw, awan pa'y. Kasano ko mga men, kat kontraktor ba't kano ti kayat na? Di na kano kayat ti agregat iso akasta. Ti kayat na kit agbyag adon niya no makiasawa. Ti saludsaw. Adda nga ta kontraktor ang mga yatkan kwa na. No adda, di adda ko man inyam amuna kadata. Siyempre, nalaing magdagita kontraktor, bakit? Pilin damot ati pada da nga adda mabalin na iti biyag. Agrubatayin perleng. Ita ti kasarda Isabel ken George. Masadutak ang mapantatang. Awan mi taramidem dito'y balay. Di mo kaya ti karne aya. Agbiagak nga orewan ti karne. Hindi ko. Apay nga agungit ka ngay kanya. Inbagak nga rudan asa anak amapan, ulit-ulitan nyo pa'y lang mat. Kumusta nga iti kasar nga inatendaram, Glenn, lakay? Nasayad may bakay. Nakitak da ang tilindakin angkel ko si Jay. Ni Perlin ngay. Umutan na pan. Ang mga numadanagan launay dayjay. Makiasawa amin ang ababalasang akabat siya mi. Ngamisaw awan pa eh. Awan sapay mo ti kontraktor na bakay. Kano manumutin ti tawon na dayjay. Nasurok at 35 nan. No di na baliwan ti kasjay akapanunutan na. Ay awanan na. Amangan no agbaak tumutun. Ay choose na dayta na bakay. Isumot ti kayat na. Okay kakadilaang perlay na nakaw. Ha? Ay, kwa nanang. Di ka matagtagari dita. At dala ang panpanunutak nanang. Anya ngay dayta. Ay, kwa. Madanaganak nga rudan nanang. 35 kaon ngagpaisaw. Ka? Kat awam pa'y asawak nanang. Oray nobyo la kumano isaw. Aduma tinagdaton kan kaiday. Jay daduma nang asawa da pa yan. Aduda angam saan damat nga rud a kontraktor. Ay, awanan. Ang mga no talaga agasat mo ti agba ka na ka. Aklunum laangan. Anya ngay nga raw kat agpili-pili ka mag. Ay, kasano ngayon dayta nanang? Ay, awanan na. No day tatigasat mo. Ti agba, awanan maaramitan tayaw. Si kamot laang tinangaramid iti kasta agasat mo. Tabinasted mo ma, dagiti nagdaton kun kaiday. Kan inuy uyaw mo pa ay dagiti kalugaran tayaw. Anak ki asawa iti construction worker. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di kagbalin adarasudos. Di mo labsan ti agsao kontra iti padam a tao. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakas abalikas mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang
Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga minan di ibagbaga makasapulan ni Ana, may tabakit Kasapulan na ti kostyom lakay. kostyum. Wen, buwan nang wika ngamin ita, ket ada ti program ije pagadalan. Ay nawaw, anya kostyum kanungay. Je kaslabado da idi ah. Awan mo tikas diabado tayo. Iso nga rod nga agabang, Pagabangam nga rod. kini maridina latan. Una no dapay ekstra na ijay. Mapanak iti ayan na intun bigat agpili akmet. Saan na mabalin nga awan ti kostyom ni Ana? O sige, sikati makaam mo. Tano siya awan amok no may papaniti kakasta abanag. Pakiserrak tuman dagiti bado mino agtudo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanam ayamay ta. Iti ayan ni Maridina. Anya ti aramidom ijay. Mapanakla kita iti kostyom nanang. Awang mo ngamin isuot ti apo ko yo. Masapul nga agabang tayo. Anan mo ni Ana ti kostyum, aya. Jack na ibaga kada kayo ayan nanang. Awan mo't malagip ko, anak ka. Para iti buwan ng wika. Ada ngamin program da iti pagadalan. Kasapulan na tay kaslabado dagiti babae ide. Ah, ay ada nakitak iti ayan ni Dina. Papaabangan na maut. Wen nanang, iti ayan na ti papanak ita. Ay wun mapan mo kita no adda ti umanayan ti kwarta tayaw. Nagadaw ti bisitam ita, di na anak kaw. Kukumarik ti daddo matatang. E may da nagpili iti bado nga abangan da. Mayat mo't gayam ti negosyo akastaan niya. Wun ano ita nga gusto tatang. Buwan nang wika ngamin itaket. Ah, kasday gayam na ijay. Wun tatang, kitain nyo ket man manulangan tinabati abado. Pang kostyum dagiti ubing ije pagadalan. Wen nga raw. Dakkel tumot ati income mo no kastalaeng anak kaw. Sapay lang kumaataan na danda dagiti inabangan da. Tapno mayat to nga isublida. Ken tapno saan amaksayan ti income ko nga agpa-repair no addaman tinaperdi. Binilin mo kumaida, ah? Wen tatang ngam no daduma. Adda dagiti tangken ulong. Iso ang masapul nga da deposit da. Si kamat ti masalaw ko dito dalan, may taba ka. Sa dino ti papanam. Sapay di ka nangalay ti payong mo. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, mapanak ak kita iti isuot ni Ana intun buwan ng wika ah. Mapanak iti ayan ni Maridina. Pilyam tay kabaalan tayo nga abangan, ah? Katuan mo't, anya ngay ta nakasako abinagkat mo. Kamote. Iyawid mo nga rudan ah. Ibagam kininanang tamangiling ta. Mayat day ta ama ikape. Wen. O sige, agpatuloy ka maten tapno di ka marabyan. Sapay kasla agtudo. Isarak yun to tibado tayo no agtudo ah. Inbilin ko matkit di kininanang ngam amangan kunak no nalipatan na. Narigat ti aglaba. Naimbag abigat mo, Maridina. Umayak man. Kastamot ken ka mare mayta. Umay kalat na At dati kostyum mo dita, Mare. Dagiti laang makitkitam tinabati mare. Inabangan dan ti daduma. Agpili akman iti isuot ni Ana, Mare. Ay wun mare. Agkita ka no adda kurso nadam dita. Day tala ang atalaga tinabati, Mare. Awanan iduldulin mo dita. Awanin mare. Ay nawaw, nangina mo gayam ti abang. Anyat ko na mare. Ah, ituloy mo lang ti ar-aramidem dita ta agpili akpay. No adda magusto ak, ibagaktukin ka. O sige mare, agpili ka dita ta ituloy ko pa itar aramidak iti kusina. Ayaban naktulaan no nakapili kan. Fly me to the moon Nay. and let me Apay play. di mo si kasulti among the customer na o di na anak kaw. Agpili ka no pa'y tatang. Ang mga no kasapulan na titulong mo. Ay nawaw, kabailan ni Mari may taday tatang. Da kayo ki dimot.
Uwen, Ken may sa di na kayat ti madisturbo no kasta amadama ti panagpili na tatang. Nay, may payapayan na ka, anak. Ayun nga agpaiso. Nakapilin sa tayo. Sige tatang, panawan kayo biit tamapan ko kitaan. Amangan no addamot ten tinapili na. Kumusta ngay Mare Maita? Nakapili ka ka din? Aywan, Mare. Daytoy ti kayat ko. Sigurado ang maibagay kan ana day tamare. Wan nga rod, Mare. Magusto ak launay ti disenyo na. Kasla sosyal akit kitaan. Iso na laang ata. Iso na laang ta? Iso na laang ata nakangin-ngina ti abang. Ha? Mabalin aki sayam ti abang na, Mare. Kisayam iti uray sa nga ribo. Ay nawaw, nagdakkel mo ten, Mare. Alan Mare. Ag kumari tamot. Sige, basta isublim adagos amare, kan anadam Wan, Mare. Di ka madanagan. Agsingirak iti deposit, tapno sigurado ang maisubli da ita. Ay, mabalin nga utang ko payla ang tidaduma, Mare. Ay nawaw, apay ngay, Mare. Awan pa'y nga minti kwartak, Mare. Di ka madanagan, tabayadak tumula ang kang ka. No agswildo ak iti palwagan tayo, itad ko adagos kang ka. Day tao, iti nabaga makostyum ni Ana. Wan, nanang. Ay nawaw, sosyal akit kita na. Mayat ti disenyo na. Siyempre nalaingak nga agpili, nanang. Amangan mo no nangina day tanak ko. Wan, nangina talaga ngam tinawarak ti kumarek. Gidaduma, bayadak to no ada kwartak. Anya, inutang mo. Di bali taad dati palwagan mi kini Mari Rima. Siya kun ti sumaro no amarilisan. Adanam namaak apagbayad ko, nanang. Sayang mati kwarta. Jay nalaklak ako mati pinilim. Kasano ko maasayang? Kat isuot mo't day tati apo ko yun, nanang. Tay simple lat ako mantina ba nga manakaw. Ni nanang mo't. Day tangarod mo't ti kayat ko. Kita am ti inabangak nga isuot ni Ana, lakay. Ay nawaw, apay akastapay lang ti pinilim bakit? Naa, kita am ngamin ana imbag Sosyal akit kitaan, lakay. Sigurado anangina ti abang day ta kostyum. Nangina nga agpayso Ayunay kan bakit? Saan ka din ngayon bagakan ka atay kabaalan tayo abayadan ti pilyam? Day tangarod mo't ti kayat ko. Umanay nga rod day ta ka ni Ana. Wan, lakay. Bagbagay ng tupay. Sigurado nga isunto ti kapipintasan iti kostyum inton Lunes. Adun to ti umapal no kwa. Na, taday tapay lang mo, tinapanunot mo. Ay nawaw ka. Ay nawaw, asino ti sirip-siripan nyo iti tawat tatang. Damay takin, Ana. Umay katakitaan. Ay nawaw, bagbagay ni Ana ti kostyum na atatang. Waling araw. Bagay na laon ay tikas jay abadaw. Angam ti parikot ko laang, tinawaran ni Mari Maita ti abang day di abado tatang. Utang pa'y ti daduma, manulaang ay tinyawat na kanyak. Daya, apay ngay. Day tangarod tatang, anusak nga urayan ti sweldo na iti paluwagan mi, ta isumot tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ay, day dapat ngagpay sutirigat na numaminsan. Nang ro na pa no gayim mo ti customer mo. Kumusta nga iti buwan ng wika iti pagadalan, bakit? Ay, kat mayat Agtugaw ka, taada na patag nga ibagak kang ka. Ano na jay? Amum ka de. Ti anak, tati kapipintasan iti bado iti pagadalan, itay. Nga Kan madlaw ko nga ado ti umapapal kang kwana. Ay nawaw, kung naklakid din o napatag ti bagam, day talaga yan. Unay kan, Jason. Kasla di mo ma-appreciate ti anak ta. Saan nakasta bakit? Ti kanyak laeng kat saan ko maakasta ti ibagbagam. Nagsakit iti lapayag. Apay da ito'y bado nga inabangam dito, si Kamayta. Apay ka di, nanang. Kunaklakit di ano insublim da ito yan.
Saan pa'y ata at dangarod dita? Ay unay ka na nakaw. Isublima unta mga numaperdi pa ay. Bayan nyo pa'y laang dita, nanang. Da kayukit dimod. Isublimon ko na ta mga numaperdi pa ay. Manunga aldawon tinapalabas, sipod nalpas tibuan ng wika daan na pagadalan. Ngam di mo pa'y mo na isubli day ta a costume. Syakto ti makaam mo dita. Di yung amin pakibiyangan. Amok ti aramiduk ay nawaw. Una yan ni Mari Maita, tatang. Ay nawaw. Apay ni Maita, anak ko. Di na pa'y naisubli ti inabangan na a costume. Anya, Ay, makalawasan tinapalabas. Sipod nalpas ti program daan ay pagadalan. Ngam di namat ko na nga isubli na. itext mo Amang ano di naktumula replyan, tatang. Wano saan sikan ti mapan mangalay di balay da. Ay, sa langan. Siya akong timapan. Sayang mat no at dapay timayat amang abang itiday di abado. Sayang mati oportunidad no kwa. Ay, day tangarot, tatang. Una yan, makapa-stress mat. Umayak man, Mari Maita. Ay nawaw. Anya ti aramidum dito balay, mare? Umay ko alaan ti inabangam abado, Mare. Ha? Ni, isumat ta inig ka, Mare. Ay, kwa. Muto yan, Mare, ta i-displect tumanan. Isupay mo't ano at dati mayat amang abang. Siya kung ti agad yas, ta di mo mo't masangot ti mangisubli. Naa. Apay akas tamot ti panagsasaom kanya. Wen ta siyak pa'y ti pinaguray mo, Mare. Kukuha mo day ta kostyum. Ay, nawaw. Ni, anyangay day to, Mare. Manchamot day to, eh. Tangay aggaganat ka, sikan ti mangilaba. Ay, nawaw, di mo pa'y nabayadan, ng pinirdimatan. Makauray ka ngamin bayadak to. Adda penalty na day to, Mare. Saan analaka ti mangilaba iti kastoy a kostyuman niya? Kita umot ati disenyo na. Bayadak laeng numano ti nagsaritaan ta. Penalty nga ibagbagamot dita. Day ta pagkwartaam ti amom. Anya? Ay, awanan. Sayang day to a kostyum. Ipadas mo nga ilaba anak ko. Sapay kastoy ti disenyo na, tatang. Day tangag paisaw terigat na. Naimbag kumakunak no nalaka kasarsarita day di amari Maita. Saan mo't nga rod, da isupay tinaturay nga agsasao. Kasano nga ruran na ita? Kasaritak ni Mari Rema. Ibagak takisaya na ti sweldon ni Maita iti paluwagan mi. Masapol nga ag-penalty Tanatangsit mo't day di a babae. Di na amo ti makisarita na sayaat. Wala no manukot ni Rema. Umanugot day di tatang. Mapanak iti ayan na itamot laang. Tainton Friday, kat i-release na ti sweldo ni Maita. Talaga asyak ti kalkalabanan day ta adina Ay nawaw, apay ni Dina. Inala nakit di tirat duma a kwartak iti paluwagan may. Anya, Di mo't agbain day ta babae. Sapay subrat inala na. dayta siguro na ti penalty naman tiyaan ako siyang. Ay, saan mabalin ti kasta? Mapanak iti ayan na itamot laang, tagsarita kami iti nalapat. Rupat kwarta day ta babae. May samot day di arima. Gaputa siyak tilas nga agswildo. Intod nakit dito dat duma kwartak iti day di babae. Ay nawaw! Dina! Dina! Rumuwar ka dita, tagsarita ta! May papanitian niya, Maita. Ay nawaw, agindi di ammo kapaylaang. Isublim ti kwartak nga inalam. Excuse me, kwartak day jay. Sobrat inalam kinirima. Adda nga rod penalty. Siyak tinarigatan anang ikat iti mancha iti inabangam a kostyum. Ay saan? Isublim ti kwartak no di mo kaya ti maipabarangay. Adda kan ka ano, pabarangay ka. Sa anak amabutang, taamok nga dalaban ko. Di ka madanagan, ta sumango akno bilang man ta ipabarangay na. Adda ebidensyak mare, apay ti kunam awan. Anya? No awanan ti baga, mabalin mo ti pumanaw. Di ka manaktak tabi si ak ina. Baga anak tulat ta, no kaano nga agsasarita tayo iji barangay hall. Ay sayang mo day jay lakay.
Sayang agpaiso nga basol mo mutla no apay nagastusan ka. Irresponsable kan tumat namin. Imbis nga da maigatang iti bagas. Pagadalam day ta napasamak, tapno inton sumaruno, agbalin kan a responsable. Malugi mat piman tinegosyo da no pirgen nyo na kita akostyong. Ay nawaw! Saan adakas no kayat mo asosyal wenno bongga ti isuot ti anak mo? Tinapatag kat awan maagrabyadom apadam a tao. Kan siguradwam a kompleto ti bayad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakapulis ka mat, yula anak ko. Ada meeting mi iji pagadalan ita nanang. Ay wun mayat da ita. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Noan niya man ti ipa-meeting dagita Karugurgila ang ti klase, ag meeting adagusan. Ay nawaw, kasapulan mo't piman da ita Makapaasar. Responsibilidad mo da ita kas ina ti anak mo. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Saan mo't amabalay na basta mapanlaang ti anak mo ijay. Alawanan nanang, mapanan. Denggam anasaya at no anya ti ipamiting da tapno maawatam. Amangan no agawid ka ket adon tumanen ti ririm dita. Dumagas ka pa'y Mariola. Makimeeting ka kadita, Mari Anjay. Wen, mapana. Sika ngay. Isumat lang ti papanak. Ay katagkuyog tangaroden tapno adda ka duwa. Ay nawaw, may mayat manan amare. Tapno ada ka inistoryak iti dalan. Mabiit lang nga rod ta isarak ti istor ko maray. Awan nila kay mo aya. Awan maray, adda na panan na. Agawa am nga rod ta urayin ka. Agkuyog ta amapan iti pagadalan. Oh, nateng nanang. Ay nawaw, nangalaam iti aduan natang sebyo anak ko. Dinawat ko iti gayem ko nanang. Reject da ta. Nga mabalin pa ya si dain. Ay wun naimbag laeng tadimawat ka. At dati abasto tayo italawas. Di pa'y isaw agatangan tayo. Wala nang. Niyo lang ay, jak mo't makita. Remwar ita agsapa. Di naimbagakan kaya. Saan mat nanang? Sa dino, tinapanan na. Adda ka numiting da ije pagadalan. Gusto no napan na kimiting. Naimbagman ta na panunot na dayta. Wan maut. Sapay la kumaata maawatan na no niya ti ipamiting da ijay. Wan nga road. Sapay la kumata di naman ang aramidan tikas iti inaramid na idinapalabas atawon. Nalpasan ti meeting Mariola. Agdiretso ka kadi nga agawid. Wan, Mari. Ay wan gayam. Apay amasapol nga agbayad tayo. Ha? Paraan niya di bayadan tayo a 50 pesos per week ka no? Ay kwa, para iji pordiyaan tayo nga agdalos iti classroom. Saan mo't ngamin akabailan dagiti hubing ti agdalos. Grade 1 pa ilaang dagita. Di damot mabagkat ti tugawan. Kandida kabailan ti agmap. Iso na pagsasaritaan nga agbirok tayo laangan iti pordiyaan tayo. Tapno adda agdalos.
Intayag mo magtiimam itay, mare. Ay, kasjay. Wen, mare, idi na palabas alawas ngamin kat awan piman ti parents ang nagdalos. Ni ma'am tinagsagad kan nagmapidi classroom. Busy tayo mo ngamin amin, iso aday talaangan ti pamuspusan. Ngam no di mo kaya ti agbayad, mabalin mat amapan ka agdalos. Okay. Agdiretso ka ka nga agawid, winaw. Dumagasak pa'y iti ayan ni Mari Anding. Mapan ko man alaan ti order ko kan kwa na. Umuna ak nga rudan nga agawid. Sige, Mare. Agan-anad ka, ah. Nagado ang mabaybayadan, ay nawaw. Ay, nawaw. Anya man ang ti pagpupungtutam si Kayula. Kasano? Agbayad kami di kano iti 50 pesos per week. Para itay. Por dia kano dagiti mapan agdalos iti classroom dagiti ubing. Ti ko na siguro dagiti kakadwak aparentes kat nalakati agbirok iti kwarta. No awan kwartam, mabalin mo't siguro ang makisarita ka. Tauray agdalos ka laangan. Babasit pa'y ngamin dagiti grade 1. Sapay nagdadagsan ti tugawan. Di dan samot piman kabaela na bagkatan. Amok Kaya't dalaang nga adda kupitan da. Ay nawaw, di ka man nagsao akasta si Kayula. Manulaang mat ngay ta 50 pesos. Katpud numot. Rupat kwarta dagita. Pabida aparentes. Una yun. Anya nga ron ti kayat mau, libre amen. Di ka tumulong agdalaos. Ay na, awan kit di ti babain mo no ti maestra pa'y laang ti anak mo ti pagdalusam. Simple laang mo dayta kat anak ko. Anya tayo sursurat mau anjay anak. Listaan, tatang. Listaan itay. Bayad dagiti parents, tatang. Awan nga minti mayat nga agdalos ijay classroom no kasta ang malpas ti klase. Iso a pinurdiya mi ni Ines. Husto atap no adang dalaos. Wen nga rod, tatang. Saan mat nga min akabailan dagiti grade 1 ti agdalos. Tadida mo't mabagkat ti tugaw kan masapul nga agmap. Sa baling arod itaan. Wen nga rod, tatang. Naimbag kumamat no addamayat a parents nga agboluntaryo. Ta iso dalangan ti agdalos. Kaasimat piman ni ma'am. Iso lang aroden ti agisursuro. Iso pa'y tinamnamaan da nga agdalos ijay classroom. Mala, agawa nga rudan nga ramidan na ita. Kalpasan na, mangrami itayam. Naimbaglaan, tanaranaan ka dito'y pagadalan, Mariola. Apay ka day? Agsingirak ko, mamare. Tapno adda ko mati maipasweldo ije purpurdiyaan tayong agdalos. Nagadumo day ta sing-singiran nyo. Ni, apaya kastangay, mare. Isumot na pagsasaritaan tayo. 50 pesos per week is too much, maray. Dakkal unay day ta. No di mo kaya ti agbayad, mabalin mat nga agdalos ka, mare. Uray maminsan lang iti makalawas. Rupat kwarta kayo launay mo't. Singir kayo singir. Ti ang mumsamot kat ibulbul sami ti kwarta. Purdiya ni Ines nga agdalos ti ibaybayad yu, mare. Anya nga ro ti kayat mo, libriyan tayo ti panagdalos na. Ay nawaw, dayta 50 pesos lakit din ti pakabasbasula. Baki purdiya kakadi tayo la. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, anya nga ro ti aramidam. Aguray pa'y man, tanay. Nagado ti pampanunutak ita. Apay kadi aya. Singir tumot day dyan nga anji. Agasam nga di 50 pesos per week abay bayadan may. No sa anak nga agbidot, dayta ti ipurdiya yu kan Ines. Isumot ti inalayo para dalos ijay classroom ti grade 1. Jack amon, makapaasar mo nga minti kasta. No di mo kaya ti agbayad, agboluntaryo ka nga agdalos. Asino ti banbanugan dangay? Ay nawaw, ti kayat mo nga rod kat libre amin. Ay agraraman kamot ano kasta ti mindset mo, anak ko. Agbain kamot basit Di mo kaya ti agbayad, takas ko nam kat nangina ti 50 pesos. Ita, di mo manen kaya ti agdalos. Kasanong arudan day tangay. Amom alibre ti panagadal ti anak mo ijay. Aramidam mo ti responsibilidad mo kas parent.
Awan ka di trabahom itala kay. Awan bakit? Day off ko. Apay ka di? Mabalin ka di, asikapay laang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Ada aramidam? Awan ng masadutak amapan. Ay nawaw. Apay mo't? Una, tama nga numakitak ti kagurgurak ijay. Anya? Kan may sa, umay ni Frenny dito'y balay inton madamdama. Ta ipariban ko ti buo ko kinkwana. Isu asikapay laang ti mangitulod iti anak ta. O sige. Isaganam nga rudan ti balon na. Ta siya akong ti mangitulod inton madamdama. Kunak tumat, si kaday tamanong Sebyo. Apay, anya ti bagaman di? Agsingirak ko mamanong. Ay nawaw. Paray ti anya. Saan ka di nga imbaga ni Mario lakan ka ti may papan iti na pagsasaritaan mi apurdiyaan mi ni Ines? Tapno adda agdalos iti classroom dagiti ubing? Di damo ngamin kabailan ti agdalos ta grade 1 dagiti 50 pesos per week manong. Jay daduma no adda sobra. Maigatang iti sabon kan daduma pay amasapsapol dagiti ubing diti pagadalan. Sapay awan intugot ko akwarta ita. Jak tumot ammo. Okay lang ka din, no? Inton umay alawas nga itid ko. Mabalin lang tamat manong. No nadagsan unay para kada kayo ti 50 pesos per week, adda remedyo na. Mabalin ada kayo ti agdalos iti classroom, tapno saanan nga agpurdiya. Uray maminsan iti makalawas laang. Andamat gayam mabayadan iji pagadalan, bakit? Ay nawaw, siningir na kaday jay nga anjay? Wen ta para kanumot piman iti purpurdiyaan yung agdalos. Di kan agbayad. Daktal unay ta 50 pesos per week aday ta. Ay nawaw, no kayat mo di sikan di mapanagdalos, bakit? Sino ay ti banbanugan dagita? Ayunay kan, para matlaang iti anak ta Saan mo't piman na private school na ita? Kan may sa, di ka mabain iti maestra ti anak mo. Iso pa lang mo't ipagdalusan, may di pagadalan. Nagadulakit di nga amo dagita. Nairuam kalaunay mo libre amin. Di mo kayat ti agdalos. Di mo manin kayat ti agbordiya. No tutuusan kat manulang mo 50 pesos per week. Para mo't lang ka iti ubing da ita, bakit? Di nakman renrengan, sika, si Biyo. Ita 50 pesos per week. Nagado aririm. Ngam no pagpariban, pang lipstick, manicure, kan pedicure mo. Awan mo tririm. Ay nakababain man ti kasta, bakit? Apay si ka, Anjay. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam aya. Singir ka, singir. Di ka mo't makaaw-awat. 50 pesos per week. 200 pesos per month lang ngam nagadua sa Dakkel unay dayta ako nakmanan. No di mo kayat ay kat mapan ka nga rod agdalos. Awan ka mo't makitak ijay classroom no pa nagdadalos. Asino ti banbanugan nyo ay? Agbain ka mo't anya ti kayat mo? Ni ma'am ti mga ramid iti amin para iti anak mo? Ni ma'am ti pagsagadam kas kada agmap kan agdalos ijay CR? Agbain ka kunak manen. Nairwam ka launa yun alibre amin. Para 50 pesos lang nagado ti rirem. Addan to pa'y pagpariban mo. Adda pagpamanicure kan pedicure mo. Adda pa'y pang lipstick mo. Riri ka ariri. Di mo ngarod alistuan ti mapan agdalos ijay classroom no talaga ka. Namin ano nga imbagakken ka amapan ka agdalos no dakkel unay ta 50 pesos para ken ka. Ngam awan ka mat amakita. Ay nawaw ka. Nagbinbinog kayo, may kaniyula di ta paraangan, anak kaw. Ay, kasano mo kaming tatang, makapa-high blood day di ayula. Apay ka now. Nagado ariri na tatang, ti kayat na siguro akit libre amin iji pagadalan. Anya? Wun matatang, dakkel ka noonay ti 50 pesos per week. Idi ko nakamapan na idalusan di ubing na, di mo nga rod mapan. Talaga siguro nga da kakasta tao. Nairuam da iti libre. Makapa-high blood nga rod tatang, adda pagpariband na. Adda pa'y lipstick kan naka-cutics pa'y. Ngamday ta 50 pesos per week. Agparinga, ay una yan. Ano sa manakaw? Kasta talaga dagiti tattao no maminsan. Una ti reklamo da. Nairuam da iti libre.
Ninanais ka ti lumabas tatang. Mabiit man laang takasarita. Bagbagaan nyo man ni Yula, nanais ka. Nay, apay ni Ula, balasang kaw. Reklamadora nana. Agunget ta singira kano asingir. Ngem di namat nga rod aramiden ti responsibilidad na pagadalan. Papintas a papintas, ngem ni. Anya ngay day. Para 50 pesos laan, siya din ti stressen na. Di namat panunutan ang mabambanog ni Ines nga agdaldalos. Ay, nabalasang kaw. Nabin ano a binagbagaak day jata. Oh, ngamtangken ulo. Nairwam iti libre so akasta. Pakibagaman nana. No dakkel ti 50 pesos, umay nga rod agdalos Ay, wan, ibagak taw. Isumot laeng nga wantar aramiden na ije balay. Day talaeng mat agpapapintas ti paglaingan na. Malamanen, panagsusundo manen kadagiti ubeng. Sikaman pa'y timapan nanang. Sika at agdalos kamot laengan. Ay nawaw, nabanugak nga rod nanang. Anya ko mati nakabandugam, katawan mo ti inaramid mo itang aldaw. Tangay number 1 ka ariklamo, mapan ka ije pagadalan, tay dalusam ti anak mo. Panunutam, public school dayta. Saan unay adakil ti mabayadan, iso at tumulong ka kumamot ayula. Simple lang dagita abanag, di mo pa'y maramid mo. Anya? Saan ngamin ati reklamom tinangruna? Aramidem mo't ati responsibilidad mo kas ina. Saan nga amin kat libre? Panunutom day tanak ka. Kasi mo't ni Ines no ilibrem ti panagtalos na. Nalawag mo't piman jay kunada, ano awan pagbayad, agdalos, tapnosanan ang masapol ang mapurdiyan ni Ines. Kaslan na lakamot nanang. Na, no pagpariban mo, agda budget mo. Ngam no panagadal ti anak mo, kasta ka. Ay di ka man paidam si Kayula. Engka ki di agdalos, tapno awan ti ado ariren. Apay akurang ti sweldo nga inted mo, si Kasebio. Inted ko kan Ines ti daduma. Purdiya na anagdalos, takasadot mo mat nga ro ti mapanagdalos iti pagadalan. Kunakmat adikan agbayad. Kat mapan mo idalusan ti anak ta Maminsan lang day ta iti makalawas. Nagadulaki din na saom. Nagsimple na ba nagpagbali na mabigdil? Ti kunakat agtipid tayo. Agtipid? Kitaman tabuok mo. Nakariban. At dapay kulay na. Kitam takukom. The cutex. Kasta ti agtipid. Agpanunot ka man ngamin si Kayula. Sao ka sao. Riri ka arire. Ngam kasadot mo mo ti mapanagdalaws. Anya a klase ti ugali ti adaken ka. Agpanunot ka man mo. Nakababain ka dagiti padam a parents ti kasta nga ugalyaw. Bayad ko, Mari Angie, para itaalawas. Kunak man no kayat mo dagdalos. Jak basango, Mari. Isong agbayad aklaangan. Amangan no agriri ka manan inton madamdama. Saanan, Mari? Siguradum lang Husto kayo, Mari. Husto ti kanayon yung ibaga kanyak. Responsibilidad ko da ito'y. Iso arumbang laang nga aramida. Kasta amare. Dakdakkel to pa'y ti gastos mo iti salon. Ngam ti bayadam dito pagadalan. Pasensya kan, Amare. Kamalik day jay. Inton sumaruno, agpanunot ana imbag sakbay nga agriri. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, agpanunot ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, asaan nga amin abanag kat libre. Pudno anarigat ti agsapul iti kwarta. Ngam no disidido ka, kabaalam a may remedyoan dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.